Imishalonene evitweni ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta. Lwa vulavulaka isithole ni ponisiwile na rhandza hosi. Namuntlha nimixo nitela ku ta nita lapha imphefemulo nta lapha moya wa vanhu lava va kanganyisekeke hi swiyimo evuton'wini. Vanhu lava swi nga famba swi tika endleleni. Loko va ti languta evutomi bya vona va vona onge a swi nga fanelanga va hanya vutomi lebyi va byi hanyaka. Van'wanyana va tiba kokwalaho ka ti-situation leti va nga hlangana na to evuton'wini. Va tikuma va nga swisisi ku va fike njhani lava nga kona. Namuntlha na mixo ntela ku ta vulavula na wena hi buku ya Vakorinto. 2Corinthians chapter 5 verse 17. Book ya Vakorinto vumbirhi chapter 5 ya dyondza verse 17. Yi vula marito lamawani. Yi ri loko munhu a ponisiwa i va xivumbiwa lexintshwa ene leswi swa khale hinkwaswo swa hundza ku ta sungula leswintshwa. When a man finds salvation, all the old things passes and that particular person becomes a new creature. Nilava ke na vulavula na wena hinkwaswo leswi nga hundza evuton'wini. Tsundzuka ku na nkarhi lowu swilo swi famba ka swi tika endleleni. Utwa onge xikwembu xi loko fularhela kasi xikwembu xi va xi ri ku endleni ka ndlela leswaku u ya fikelela laha xi ku lavaka kona. Eminkarhini ya ku tala xikwembu loko xi fikile xi lava ku tirhisa munhu, xikwembu xi rhanga hi ku prepare before xi ya ku veka eka platform. Hina hi rhanga hi lava ku hatla hi vonakala xikwembu xi nga se vula ku a swi vonakala. Hi la hi fambaka hi ya languta eku hambana ka marriage na wedding. La hi fambaka hi ya languta evukati na celebration. Loko hi ya languta marriage na wedding, vanhu vo tala loko va vona vanhu se va ri laya ka wedding va ri karhi va ambale ti-gown leti mhani a ambale gown yo basa, papa a ambale sudi, va ri karhi laya na ku boha mikulungwana. Va twa onge swi sungule kokwalaya. A swi sunguli kona laya se ku yiwa ka celebration ya vukati. Vukati byi suka se byi endlekile laya ya celebrate wa ku evukati byi endlewini. Vukati i yini na? Vukati hi laka ku se ku hlangana mindyangu yimbirhi va pfumelelana va se va hakelini hinkwaswo ku lovelaniwini hinkwaswo swi hetsekile. Laya va ya ka celebration ya ku hi rhandzanile hi swivonile mindyangu yimbirhi yi hlanganini va hi pfumelela va hi nyika ti-blessing va hi katekisa va famba ni miaka ndyangu hi kurhula. Swi fana na le hosini loko u tsutsuma u ze u kuma Kreste ku na nkarhi la swi nga ta famba swi tika koho. Loko swi tika u nga vutisi xikwembu u ku why swi ri karhi swi tika, kambe lexi fanelaka u xi endla i ku xikwembu ni pfuni ni kota ku hundza la. Xikwembu ni pfuni famba na mina la swi ri karhi swi tika. Hi ku loko swi ri karhi swi tika mindzwalo lowu nga hi rhwala namuntlha wehe ku na lava fanelaka va pfuneka hi yo lembe leri taka kumbe malembe lama taka. Yona mhaka xikwembu xi ku leswiya swa tolo swi ku dyondzisa ku la u yaka kona u ya ku fika u kuma u va na matimba. A wu ri na vulavula hi vanhu lava va vilelaka namuntlha hi timhaka ta vukati bya vona lebyi byi nga hundza. Va vilelaka hi timhaka ta ti-relationship leti ta vona va nga huma eka tona. Van'wani va xanisekini va hlukumezeka ka ti-relationship toleto. Eku xanisekeni ka vona loko se va humile eka tona va tlhela va tisola va ku why ni humile eka mani hi ku laya a swi yantswa a swi fanele ka relationship leyi nga ka yona. A wu ri ni ku byela n'wana wa le kaya leswiya swa tolo a wu fanele u hundza ka swona a swi ku dyondzisa swin'wanyana. It was good and perfect ka nkarhi lowu a wu ri ka wona, but namuntlha u le ka siku rin'wanyani u le ti-challenge ta nyuwani leti nga ta ku dyondzisa ku va u ya mahlweni. A wu ri ni ku tsundzuxa ku endzhaku u nga ha languti kona ngopfu hinkwaswo leswi nga endleka ndzhaku a swi ve history kumbe a swi ve reference ya vutomi bya wena, mara sungula ku va u builda leswintshwa leswi nga ta ku yisa mahlweni ku ya tiya mahlweni. Reason ya ku u nga fanga le ndzhaku a wu ri ku dyondzeni. Loko a ku nga ri timhaka ta ku dyondza le ndzhaku a wu fanele u fe kona, but because of a swi ku dlayanga a swi ri ku dyondziseni. What does not kills you but it makes you strong. Leswi nga ku dlayeki swi ku endla u va na matimba ya ku kota ku tiya u ya emahlweni. A wu ri na vulavula hi vanhu lava namuntlha va ha rilelaka va papa n'wana. A ku papa n'wana i papa n'wana, always loko va fona i papa n'wana i papa n'wana i papa n'wana, mara i ku siye na n'wana a hambana na wena. A wu swi lavi ku hundzela mahlweni na ku na vavanuna va lavaka vavasati va ku fana na wena. Leswi u nga lulamisa swo a wu nga n'wi lulamelanga papa wa n'wana loyi u vulavulaka hi yena ku ze mi hambanini. It's because of you were meant to be together, but ku na munhu loyi a nga yima a lavaka ku ku teka. Ku na munhu loyi a lavaka ku teka a ku veka endzeni ka bawuli yo kufumela. Ku na munhu loyi a lavaka ku teka a ku treat-a tanihi queen leyi u nga yona. Problem ya wa ha khomeleka leswiya swa tolo i papa n'wana. Loko a ri papa n'wana why u nga ri na yena namuntlha na? Papa n'wana loyi u vulavulaka hi yena i na vana va yi
5 ehandle wa wena wa vu6 and i ti first born hinkwako la nga famba ko i player munhu yaloye, but problem i ku u faila ku twisisa ku leswi ya swa tolo a wu ri ku dyondzeni. Yana mahlweni u apply u pfula minyango yin'wanyana ya ti distinction letintshwa evuton'wini ku va ni xikwembu xi ta kota ku veka ka level lexi ku lavaka ka yona. Buku ya Vakorinto yi ri loko u ponisiwa u nghena ka Kreste u va xivumbiwa lexintshwa, hinkwaswo swa khale swa hundza. Rivala hinkwaswo leswi swi nga hundza. Leswi swi nga hundza ni rhandza timhaka ta ku leswi nga ku bisa swa ku sunguleni swi ku nyika lesson. A swi endleki u ndlhula eka xiyimo xa ku tika u nga dyondzi nchumu. La u va ka u hundze ko swi va swi tikini, xi kole lexi a wu ri ko xi dyondzeni. N'wana le kaya leswiya swi nga hundza a swi vi lesson ya ku va ni to better your life in the future. Yantsisa vutomi bya wena mahlweni la u yaka ko hi ku refera ka leswi swa le ndzhaku. Lava kalaka va nga biwanga hi vutomi ndzhaku va ha kolota ku va swi va ba ku vanhu va ta dyondza. Wese swi nga ku ba u graduating, leswi nga sala i ku u teka graduate u teka experience leyi u nga yi kuma eka leswiya swa tolo u ta builda empire leyintshwa. Obviously loko so u ri na foundation ya ku swi ku bini tolo u nga pfumeli swi ku bana namuntlha. That la se ku fikela ka manjeni ku endla ti decision. You know, power of decision making yi ta hi ku we n'wini u analyze vutomi ivi u dyondza yini. That is why decision ya munhu un'wanyana kumbe advice ya munhu un'wanyana, especially eka ti relationship kumbe ka vukati ya munhu un'wanyana a yi nge pfuki yi ku tirhelini hambi loko yo tirha yi ta tirha swa xinkarhana. That is why swi lava ku we n'wini u tiva ka situation ya leswi nga le ku endlekeni evuton'wini bya wena. Hi we u nga ta tiva ku ni solve njhani mundzuku. Ti counseling u nga ya tshama ka counseling va mi counsela hi ta vukati, it's fine. Va ta mi counsela ku vanhu va mi comforta, but situation ya leswi endlekaka emndyangwini wa n'wina loko va ku nga ri na munhu a yi tivi hi munhu a va ngheni na n'wina ekamureni ku loko se ku fika nkarhi wa ku va na nkondzo ya le kamereni. So hina hi nga mi counsela ntsena ku va ni mi kota ku va ni mi align laya na laya, but the main cause ya leswi mi ta vulavula leswi mi swi twisisaka hi miehleketo ya n'wehe na lweyi nkarhi wun'wanyana kuma ku mavulavula loko mi vulavula a mi twani, ku na lweyi loko mi vulavula kuma ku i vulavulela henhla wa bonga, but ku na swilo swa ku a swi vulavuleki na hi marito loko la ku swi explain ta kuma a swi explaineki. Mo ti kuma nje mi nga hlangani nje mi nga ri na that electricity nje. And look what I'm saying, u yingisela the inner person and your instincts and your feelings. Ku tiri yini? And the feelings ta we u ya ti linka na rhandzu ku rhandzu le ra ha ri kona. U ya ti linka na understanding ya we ku kahle kahle i yini leswi swi lavaka evuton'wini. And then it only hi we ntsena. Excuse me for that.